It's Impact TV Kuki channel hi avela tuni agenda Manipur Kuki edition discussion our gift and refreshment sponsor KOHI industry wizausi SEIMINLAL KIPGEN ke man bon chawilim na kahin nei kin nahi tuni ki haulim na diu thu pi cha hi le reduction of fuel price how long will it stay ti so thau man hi ahum nim ha in het man lovin ai wang in hi chi iti san ge name de ham ti hi mi pi ho zo si public lungling law khare hi in 2017 apan in thau man hi isan gem kan na kalin hi cha chun rupees 111 zakhat le som lakhat petrol chu le 99 diesel na pha in hi chi hi tax nim thailozi in tin anango ovin hi ahi le hetman lovin November tarik thumni in central government in thu so ahi nei tol honin thau petrol le diesel hi chengsagi gi nim sa ding ahin sa in 2 in present ahin 99.70 liter petrol hi in 84.15 liter hi diesel ahita nahi ale to iga miyosi in questionable no mocha hile hichi thauman hetman lowa hung nim lai is it a political game or APG ham ichan gei sot diam sot lo diam chi chung chang thwa hi tu ning ho dim hi in hung ki ho na lim na ding wa tu ni ho Impact TV Kuki channel studio on line na hung zaw ama sa penin kin ta la na hi nei kating ama sa penin zaum ta pu CH Ajang KHONGSAI state spokesperson BJP Manipur Pradesh Amazon limna kahin nei nei chule ani chan in golhang JANGHAOLUN HAOKIP youth activist amazong limna kahin nei in chule pu SEIKHOLEN LUPHO advocate amazong limna kahin nei chule pu KB CHONGLOI senior journalist KANGPOKPI amazong limna kahin nei nei ale ki holim na so na pan paising outin firstly pu CH Ajang KHONGSAI ko manasi in kating hichi thauman that 3 November that 3 nia hichi chengsagi gi hu ki hi sa hi mi osi hi ki pa zong ki pa wen hi la lungling law na khan hi iti san ge hi thai de ham hi che ti khan hi omen hi ji chun is it a political game ham ai lo le ipi ham iti san jam ti mi pi osi lung law ling law zi in ama sa pen in clarification na hin pi thai de ham chi chung sang ai ki pa e impact TV channel alam kai ho le tu ni a panelist a pang ho jo siu ka za na salam ka hin ti nei iti filman kal iti deham essential commodities to price rise or reduction filman kal lo kiti pa hi aphat pu dung zuya a government hin avet tu zia par khat la kal sa par khat la nim sa ahi hi chi thu do la hin ki expert yong ka hi pon economist yong ka hi pon just kay ba lunggel ka sei ding dan din ka gele iti filman kal lo hi aphat dung ju ya government in rate hi an steam ji a iti sumi pin ki ju dai in ka hen tu ting le how man iti ra thau ki ti chu ne tho loi thau yong min ki ho i pau ting lo pi tu ai sei nom pen ta o hi petrol le diesel man ahung kim tu pa hi i chan ge kim da ham pat som khat hi da ham sot ta hi da ham ti ho tu do nin do na wa chun ka sei nom pen ta chu how man hi petrol hi center ka het kil lo central government chun diesel a hi dang ka som khat an ki nim su sa petrol a hi dang ka chenga liter khat an kim state government hong thun phat chun value added tax VAT state government chun reduction about hi ani ni ati so petrol and diesel hi dang ka cheng sagi gi akim su tuti hi le central government in petrol la cheng a ki sa lo tuting le state government in cheng sagi ki sa lo tu a hi dang ka som le ni hi petrol mana kim su a hin tuting le central government a ko na diesel man su dang ka som ka an kim su sa le state government in cheng sagi akim su sa kir dang ka som le sagi tu adinga hi diesel mana kim su in ai le pu chila ai ga he no mo chu iga he no mo chu chi chu hi le thang pi am pi yo si ni he no hi ta na how long will it stay as a BJP spokesperson hi na zala chu Manipur Pradesh state na i chi chan ge assurance hi thai dam na hin sai thai da it chu state party spokesperson ka hi wa nga chu hi chan ge hi umin tin pon ti chu ka state
je chu hi chi party holang mo pu na hi government in hi chi phat dung zu yu ya avet thuai tumla pai din mon hong hoi mo ting le I loading ham ilman ethical sa ham etikin su sa ham ti completely state government as well as central government kuna umai came he came to in tin not ta came in tin came be in tin came tapun ti chu ka sei thi ai ikipa min na assurance ka pizo point na ti na hile directly pu SEIKHOLEN LUPHO advocate command sing kating tu pu si chajang HONGSAI hin sai bang assurance ka pizo point tin na but they are the ruling party hin na chilai chung sang ipi command na pi no they are the ruling party. They are responsible that it will be last long and it will not be last long. To I'm gonna say do here. yes Responsible to to min koi teri lewhan. Mi hemin hinna ding hin. Tu lai khan tau dung zuin connectivity ingai chawin connectivity ingai chan to kilhonin connectivity maintain bola dinga chun fuel thau hi angai chai ti thau pa kalpa tua government in a hi name pa hi ira na hi ale how it will be last long it will not be last long katinomin is it namin ti ale statistic details so pale hung ta kating international oil price hi ira na hi ale UPA khanga 2009 to 14 sunga hi na in international how man he barrel khana $108 111 79 61 98 hin ai ni NDA hunga pan hin how many that na hi ale international crude price that na ale $52 barrel khana 43 54 71 64 41 67 hin ai wanga even na ale UPF hanga sangin phawman hi chi hi atam join ahin tu chunga amu hi pa hi ki pa cha omin ahin ki pawm wangin chi hi khanglo chi so lo de tin ka sei no min ji nam tila chi hi 29 by election state chom na hin BJP te hi lo samna tampian nei bi le chi as public lung ho na chom khat game ki chemo hin it will not last long tinomin nam ti ale ni som sung e Manipula India ka choma koi da utin Manipula thauman hi na hi ale tu ni 11:30 chenge a hi thauman hi piti mam ti ale petrol hi 100.15 na Pakistan so le diesel 84.55 apai akim nia chu izadham ti ale 99.27 ahi ti chu to hi 100 ag phakile tan petrol in chule akim nia hi diesel in izad pha ham itiale diesel awang hi thamcha siki paisa na kalin chule petrol wang hi a paisa rupees na kalkitan chengkha chengni kaljong la tin o minai la chi chun it will not last long it is only a political game katinome it will not last long it is only a political game ho wang zo lang lekin pitan it will not last long it's just a political game before by election hunglun masanga teacher he in ailatrin pu KB Chongloi senior journalist KANGPOKPI komansi kin kating thauman hung kauting le munchom choma hilo la even Manipur ai ho phai chama cheng when we did so many protests involved in thauman hi ti khati ti tam tai sai jivin ai hile ai ho thing hang mi in thauman izat ka zong le I ma sai sai pu po bin ai chi ipc hin them why what is the main reason behind I house ji o hitam le ipc tam thauman zani liter kanil hingjong le ma sai lo tabangin win na hi chi what is the viewpoint nang gel dana ipi hi them at this nai ho thing hang ku ki cha te la so thauman hung kala I ma voice raise lo so what is the main reason behind this ukb chongloi pau min cái question lên ball pen hi tua thauman ong kum to I chan gei kum ding ham ai lo ale how long it will last I debate
people sang wahai to ani do pai tham khat very much important eho society dia thì đâm thì rồi cái gel rồi ai chu tiếng hang mi te hang pia migen thì te in ilung put wa hi mom ti a hele thauman keu se hi lovin ni tin ngai zat in sunga ni sia nele sa lang hi hen lang essential commodities hi zanin aman kal hen lang nim zong le don sia kini lo itu bang lung pu khat hi tu chen gi hi chi pi la hi te ka na chu metropolitan city ho ho filman hi siki ham 25 paisam ai lo wa le cheng khat ham khat kala ai ong le without any valid reason ami pi hu ki phinuwa a rights pau hi pata protest a bol pi the hi no ko ma chu iwai za le wang wa hi filman patlot lo wa cheng khat cheng ni ong hi lo som khat som nia hung kala hi ong le yam angai na dana i ma zaung ki sei lo gelong ki gel ho lo som khana kala hung le som khana ki cho tho tho yin som nia kala ho le som nia ki cho tho tho yin hoi lai kuna chu i chani han pha i pizza thil mani hi chan hi hung hung tam ti ho no yong ki nei lo ki ho to bang hi lung pu khat ni win sia chu tu hi ji lung put pa hi ida tha wa ini echa di wi hen lang ai lo wa ai le tin na ingai za no thil ho hi ai ding dol ta a price so hu patike cha ki pichi chi hin ji chung chu na hi chi kalwala chu makhai ta bang ham kha se kala ai lo chun pin le thei diu chu tho hi ai se bang chun kal long le ho ki se lo som khat kal long le ho ki se lo a hau yu tam tu le ki hau sa di lo gen ti pen hi wang wa chu thil man kal hi igel ho lo ji wa hi iti se idham business bol ho ai lo ale a government lang hi han lang hoi lang su yong le tilman kalpa a e ho langa kuna hi pressure im za om lo ya hi kat government dinga hi impact hi thei be sa ji lo ham ti hi ya su tu chunga thau man hung kum ha hung nim to chun hin kai man ing ka ting leng ai langa hai cham la hin sa ta in to la chun hin da yong sam ta an min ting hang ma wang chu thau gari iman lo ham tio le gari ha man pen lo yong chi tho ai wanga chu thau man i chan in ka long le akal dung ria thau ki sun yeng i pi ja kalam ti ma ko lo kal theding hi kal loading ta ki phin na yo im sam lo pressure ro i ma ki pe pa hi ki ho ta mai bo lo hi mentality nei pau hi kia lo wa ke cha awareness pat hi great bol angai ti chu awareness bol ngai mi POC he sa ngai ti so na ji chu thil so teng le inclusive of all tax ki ti government ko ma tax ki pi he na ai ho mi chamo government na tax ne pen tel ka pi poi ka pe ni sia ne cha o colgate hen lang sabon hi zon inclusive of all tax government na tax ki sung he ti ko mi pi hon ni he de ti so ai le twin golhang JANGHAOLUN HAOKIP youth activist command sing katin twin pu kebi song line in sai banga chu hi tabang hi public awareness darkar mi pi ho het sa ngai thinglang mi ho thik chanin umwe chi as one of the youth activists khang tha te han hoi hoi nui pa te so they are much busy am ho so ana to na boy youth 10 iti cha hi awareness pan iti lo ngai how should we raise our voice na lungyal hin sai kaki pa ina masain pukam boy na hin sai chu hoi ka sal he zengin aze chu pi hamiti le to I fuel prices se yo hin ai mi te chal hang pia chu 60% ham khat he motor vehicles nei hi win a hin la ele cha ki mang chai bon chen ke wa hi hin ze chun ga he thei pending in ki sai le a tui ho jang chu ning kum kum ma savela chu khana ki cho hin na a hin la tu hin ga beleu han jani wala ki cho hitan an chang ke ji khat jong chu som ni som thumai chau chu tai som nga som gup ge hitan hitabang din mun hi tain na hin do chu relevant ka sal he zengin nam sung din muna dingin ke jong ke ma professional ta jong ka kho sa til khat jong a hin hi chu thuma sa ka hin sei hi in tunin amasa peinin impact tv hin chu jong le anchor hin producer hin chung che wa ki pathu ka hin sein chu jong le panelist o jo se na bon win ka jana ka hin phongin
ka ngai lut naw jong ka hin phongin hita bang hoi nam sunga bol jing dinga pha chipi jing dinga pha khat hi ti ka kinep na hin keima experience a kun ka hin sei no min question chu hita bang thing ha e ho dinga gen thei na thei thil ho hi itil e hon awareness pi thei ham khang ta khat hi na ti hi na 2012 kum chun Delhi ka no min Delhi ka hung do chun cycle ka chun ka chin tukan khan ne thei ka nen na chin singrai chenga man hi in sabji to chenga singra chenga man hi in singra sabji ka ne le a chaina chaman izar ka piam tile som langa ka pin ga sei num chi pi ham tile singra chu chenga hi tai sabji chu phenga hi pi hin na kong pheng kong neu chat cha chu sabji hawai chang jong chu som nyam khat bo dol hin na cha chu sabji to ka thum pha na chu som langa sa hin ki hot bang hi everyone imo chi wa chu chilzo si ki chai thei dingai ge lo mi hon jong chi hoa ko na ezo lep chi che hin ki zia chu khang tha khat hi na hi na chi na zo si a hi counter na bol ngai in itabang ham amon izana chu ham asulu no izat ham izat man itie bol le izat lo theu ham alo do za no chu an ta to kilom hi nam ti ho ge a hi bet pi ngai ka sign anai pi na sei din jani kudum ni jang den sapamina thilman ka ganilin thil chombe khat ki sei le khat ve hi bazar hin jacket ki pang chutney ki zo in ke ka chin jacket chu sang khan in ka hin ki choin na a hi la ka upa chin jacket chu sang le sagi na in ki choin a ki hi na chu sagi hin a hin la athil pa chu thakhat hin ibizia hi ta banga chu thai ham mi ti le awareness ki nei pa hi aphat chum na hin na min chi base price is that ham cha chu value added tax is that ham a hi lo le government in tax la is that ham I ho hi cho head team na hin khang tha hoi chan gyam khana ipui theu hin aban ta khana chu to hi tukana na chi le nangin som ni na pi khat chu thing hang mi he phalo be thing hang mi jong ti da hitin mi dang he phalo be khanin som nga som gu ka pi hin hi cho ta bang he pa main hi ja chu tunya he ei ma chang chin jong awareness pidding our responsibility ne ngain we have to take it as our own responsibility to educate the people, to aware the people na bazar chi ting jong le a hi lo le bazar committee jong tam ta ne yun tu la emi bazar hoi vela chun mai thai hi lo le nepali amo kam muda na hi pun hin la amo to na ngan hi tan but if they are sitting at least we have to regulate the prices na modunga til ka chun kok som gu man te ho ka cho le tukan nga ka chi hin na tukan lia ka chi hin mun khana chun som gu min ka chogu in a hin la adap lo hi ji chun ki la ta puin abana ka chi chun som gu langa tin som gu langa chin pi go da free cha ko hi ji chun free cha ka ko hin free star jong ding hin som sagi hi ding hi tin na abanin ka chi ke mun khana ta som sagi langa ki cho sa go nin azo nan ka lungban manin som sagi som gu mam pa chu ka ki le choi na hita bang hi hin bazar sung khat jing a jong chu price o kisan regulate khoi ta ki bol lo kui ham khat chun avai cha khat jong chu dukandar ho chun nom ta exploit the ball jing mi vai cha ni chung chung na jong gen theina pi be jing ka bang hin hizia chu khang tha ho zo sin khang tha lam to ki sayang ni do hi je chun ichi na wa jong we have to be the activists now we have to be the responsible person to take care of all these issues. We have to be the activists. We have to be responsible. We have to give awareness, and then changes begins from you and me, especially Khangthate Agon Heti. So in Kipaman, after in CH AJANG KHONGSAI state BJP spokesperson Manipur Komansi Ninkate. Inja Pu SEIKHOLEN LUPHO, and this is just some Kanading Bo Heti. It will not last long at the end. So he's right to respond to him Pete idea. Ipa me, azuma advocate pun an say, si political game hi, short low de hi, it's a mangai dan. Kay ngai dan so hi le, essential azuma senior journalist KAYBIE CHONGLOI in a state mangat. Essential commodities as a whole hi vet angai in. Isong le tu ni I say pen pa he le petrol le diesel tu hi ji chun it's a price ho hi government in ai na thei chana anim to ma bol hi thanu mai ai wanga chu EP condition itu wa he le hi chana hi sang kha ham ti
tham khát gã nung vết dẹp lầu khó cả sa BJP government ahi ya chu iza kai hi mo khan ai lo la mo kal jin da na lung gel lung put mi tin nei kha di yong hi phamo ka sa Congress khang la ya thil ho le tu lai khanga tu phat khanga hi a situation ha chum me vetsanam COVID-19 a hum phat hin India se Manipur se hello wanoi pumpi a ho ling hi salo Pichi COVID-19 ja koi man na tong talo office kai talo bon ke jang kip chana ki len na ho yong leng talo gari yong hai talo dukan yong ke hong talo school yong ke kai talo economy to completely down hung hi Pichi din mo na chu ni tin hin ko iki man sa na diu ho tax hi government should allow thelo ba abolo ko ahi ya chu tax hung khan le ilman chu hung khan State government long suna ve in abite ho ikilo han na hale gen the ha sat na din mun sang ta na wa ku na hi niem la the ding ham ti agel kho ya chu ade dia Manipur state government chun rupees teng sagi chi hi reduction about Kuki hi le mi tham holding a yong chu ama holding a kilphachum hi chu government in agel kho abo le hin ki chi na hi pon tu teng le political game yang ahipon BP ho ahin zo na diwa chu to some extent is that an reduce ball them to government in langkhana chu acha naute tan khovet na bol la hin chu I chan ge bol di lo di ki depend pa wang chu apart pu pu azang KHONGSAI som kha zo le hung pai kin kating na ahi le twin pu SEIKHOLEN LUPHO this is not a game this is because of COVID-19 pandemic or economic crisis somjia hi tabang ma he ti chu pu si azang KHONGSAI hin sen chai na ipi common na pi ti game he ka tina chu ipinam ti ale COVID-19 in economy he adangin chu it is common na ki hello ke tilahin na ahin chiba ka sinum chu hi ale game he ka tina chu piam ti ale det masanga by election state thampat ki bol na Himachal Pradesh BJP rule state all seats 1 Lok Sabha 3 MLA seat won by Congress and West Bengal for example na 4 MLA seat all won by Trinamool Congress and Rajasthan and so only Assam bo BJP te alliance zo no jia chu price rise even price rise ja election defeat ke hiweti hi BJP spokesperson KHONGSAI chule even the BJP person Himachal CM Panjang election ka defeat na hi price rise inflation ati ta cho jiwa chu hi central jan khita state jan khita jia chu COVID-19 economic down hi ai wangin the tax collection collected by central and state government was not collectible dati lopil cho 100 rupees thauman kalna hi central state in rupees 63 gain nei cho chichu chi gain pa chi mo ya chilanga chili thulu pa champa nei khadai banga cho nilibo permanent hipon de katina kasei ngam piham ti ala November 3 4 nia thauman 105 hung here hung su ni ma 99.82 here only 3 days chichu here 2 nia 100 pa cho na chichu game hi game cho somhat mi lungi khat sa na ya chia cho game ka tinas piam ta ayo wa statistic thamat kapitain statistic thamat kapina kiam ti ala thamat hin sei sa jab le UPA khawang hi thau barrel hi iptiam tele international thau barrel khana hai dollar hi 2049 105 cho na 105 ahi lai ta hi petrol and 72 cho na rupee 72 diesel 55.48 cho so la 59 hun kita cho barrel thau barrel man hi hun kita cho 84 hita cho 84 here 2015 UPA government jawa thapar hun khina cho 49 55 to 49 72 80 yeah it ang su gi jata
financial year 2020 ahi oil price is 63 international price oil price cho chiwa he 2000 ahi 79 gauge cho silanga sanga tam jo ta cho ele international oil price 2021 ahi barrel kana hi $39.32 so ahi na ahi izanam ti ale petrol mani 100 ni ta so 100 hi na chu iptm ti ale 100 hi na hi 100 hi ahi international $40 barrel so ai wanga chu 2014 na $105 ahi chu how many izanam mam ta ibana 72 so chichu BJP te ma se chu tem te congress te in bond sign na bol wa chi due payment ja chu how man kal kha he tiu na ai la acha payment pa collection an bol wa he tax collection na bol wa PTM ti ale tax collection no he pai ta bol je wa he 300% kum sunga he last 6 years ahe jom hi cho chi jom hi na report pa he Anurag Singh Thakur, Minister of State, Petroleum in 6 May 2020 na Lok Sabha report about. So kin kamo say lo ko chawang he. Chichu hiya tiso tax collection we ba nai la chun chi bon UP na ka yong la pi da ding kalvar se na collect board ot. Chiwa chu pitam ta la 2021 na he chi collect board 88% and 88% collect board so a board wala chun due he 10,000 crore bond sign kadi October November mature ya chi cho sa do wala chun sama to anakal tai ni apa tai chi lang bond sign tam pi ji chun anakal tai to hi pa dai tai ka ti to jinam chala jam sam to mi pina inayo enable ho we ga velo han e ho in zakhatna thau izo wa hi petrol izo wa hi Sri Lanka 68.64 price izo chila Pakistan ai jan ham 52.12 chila Nepal agam kham to lo pi nai gel pau win izan ham 78.92 ito e wanga e ho 110 112 chi a chu chila GDP amho kana tax ni adani PTM tiale mature ya asa do na kham jong koleka board do taw chi chu yal game ki chemo heka ti na chalai chu hi isinam tale 2014 to 2020 compare in ball ki na le PTM tiale how many petrol man hi 2014 na hi 47.12 tax masal awlo la ya chule diesel hi izan tiale 2020 December like 26.71 which is a percentage of 32% na so why tax we pick them center tax 10 rupees 10 14% to let 2020 I is that like to let 10.39% kila pa hi 14% hi 2020 as a lavam 32.98% rupees lava person and 40% lava center 10 dealer commission ahi izan mantal 2% pa to 3.65 4% 3.4% wow state izan lavam tiale tax 2014 ahi rupees 11.9 alava person and 17% to le 2020 December la in na hale rupees 90% about 23% ane uto still ne kisu ongi kho na hale chun how man he PTM ale 2014 na he government 34% ane 2020 he ne am ale 68% public money ane uto kiba ki government situation ya cho anim ting ha le chun tax collection ho even na le chun like game he tin lai chlai chu hin how many by name 1.3 lakhs crore one da sa jo ko pay back a bol ta o report dum ju ya chule
10,000 crore October to November mature ding pa si collection na bona pa na sumjing ta to ay ala chun why not international oil price crude price na la kikina chila bon hot sa jong tawa tax la excess wala ki bolta wa chi game ki chemo hin ni covid ji chun ni nan te ki jong le ki chan lo ma an ni government hin ni ki boy ki na ne ka se no this only game to Manipur only 3-4 days to bana kalpana ita just game hi This is just only again with proof to advocate and say ahin sayin chi tan jang ahin sayin ki pa min ahila twin pu KAYBIE CHONGLOI senior journalist KANGPOKPI community ki ning kating ahila hi chi thauman hi tia hetman lawa hung kal hetman lawa hung kumla in ja pu advocate in ja ahin say time it's just a political game election masanga vote hall na ding ami pilung ki hall na heti in ahin say ahila hi cha hinang journalist ka na hina hi chi chung chang ai ipi na comment na pi nom adis nai ho Kuki society la chinan nahin do pen ga sim sang chun na tua BJP government in chi thauman an kum tha sa na hi November 3 icha ku na hi pi aki hial tam ti hi ne chat ga highlight ma san ni ai chu Prime Minister Pain excise tax duty and kim tha sa hi Manipur government in hin apet na pung khat masanga hi VAT value added tax hi ain nim tha sa hi ai Manipura hi petrol nga nim ding chuting le diesel hi cheng sigi ati hin central government akuna excise pa hi cheng som nim pha hi chi ya le 10 plus 5 petrol hi 15 tingle diesel hi 10 plus 7 somlanga somla sigi hi anim ding dol se hi ai wanga chu tu tua cái mundang chu ka ha he lo chun ka ha ha se ngam je mi KANGPOKPI hi petrol hi 110 diesel hi ka man lo to hi le ati chat pa chu kan he ta pun hin zakhat nai lam yan ling ai le kilomin tu tua tu jing ka chana KANGPOKPI petrol man pa chu hi le 99.70 chu diesel hi 84.15 heti ya ale central government to state government in ichi attack so an nim tha sa zo wa kum la pa hong kum la ding zat pa he pa lo lai ham ki chu ga koi no min akum ding mo nga le 110 na kuna hi minus 17 ya le 90 something mu ding in to azu 99.70 mama hala around 100 rupees mama som khat som langa kum dinga he som khat be pum di in to ichi ka cho si kan si lo na pen ta he adang hi pon government in ichi tax ho he lo ale fuel price reduction an bol pa hi ko ham implement bol ding so ka koi no min ground afila hi government sun phung nan ti ahin ato kha hi adi ta chu commandment bitham igen theina pau thauman kaljani gen theina pau to hungki sunim pa he asunim ding pa chu government in pat punam ka chani te yongle a bolding pa hi ema na chu patike sa implement ki bol nam ti yong hi ai le pu KAYBIE hicilai chen ipi ai le a bolding alom ho ipi dinga implement a bolo hintem nang gel da hicilai ko hung num na chuna ruling government BJP government hin kan kai so de hin organizational general secretary of BJP Manipur state Abhay Kumar Giri ma he to KANGPOKPI la ai hin ha te hung
a ball pen ta chi ya hale center government center leader ho nang ho hang gam Manipur hang ya ko hung naw he adang ji hi pon BJP worker ho hin ana to di wa ki pi ho ke ho sa ta ko wa ka hung ve nu he ti ki chi ka se ro na pen ta sa dang ji pon tu a chu fuel price reduction hin sunim ho yung chu BJP government mama hin hale hang gam ma ki ti a ho gi hung lu wa ama worker ho in ato di udol ho to nam ti ang ve sui thi wa ale hi fuel price reduce and bol pau hi hang ga mo ha patike sa implement ki bol nam ti a chu BJP ho hin district ngayong stingle any political party BJP mong katipun ama district nga he stingle a block nga he unit ani chi hi BJP mandal stingle district level la or organization ho hin kichi price reduce and bol pau hi ama na mun chi a chu implement patake cha hi ding dol ta ki bol nam ti hi instruction a pi thei lo ham ti he ke question nom chu piu hen lang patake cha na mo ma chu enforce bolding concern authority ho chu thu hen lang hile kichi price fuel price reduction and bol pau hi ai na ding pang ta so ang thea hi le lang khana chu political game hi ta ipi ta chum khana ding hi yong le thauman changi ong kum la pa chu bus welcome sitting le ki pa pi ta kha chai thowi ahin implement ki bol pa hi ning zep lo hi dam ti chu KANGPOKPI ta ba jing in jong som la sagi hi na dinga tu chen gi hin som la sagi chen a ke zo pun som nga hi ding som nga chen a ke zo pun ai ni hi sa a government in a bol chu hilo mai thei aka la enjoy se bango public aware hi lo to hi le aka la hi middleman hi kichim tong tam ta ding hin hi sipa hin su tu ding chu ruling government hi now chung chu na hi chi fuel price reduce and bol pau hi chi chu bol momong ding a good wa le a ground reality au hi implement ai patike cha hi na thei dinga chu worker tam pi ni win amo to hin concern authority implement bolding ho to hin I tho hen lang le I changem khana mi pi hi concern authority ho to ki ho khom ding ki tho khom ding chu le awareness pi ding a heti na ki pam le jing ai le gol hang JANGHAOLUN sorry yes gol hang JANGHAOLUN HAOKIP youth activist command si kiling gating le tun pu KAYBIE CHONGLOI na hin sai ta in concern authorities concern na tong ho ruling party ho hin ki kho zom hel lang awareness pi le chi chu I loading be hina. I don't believe that will happen because I'm all to both some awareness about so he loading hina. So youth activists can hina in Juni Satan changes should begin from you and me. We have to be aware it will both in that region. Nang like in head him on me at him tam hina chai youth voice is very much important. Kang ta hin ichana pat ilaw ngai hamchi itabang seminar itabang mipi ho inui patio ting hang langa cheng isopi ho ko ma iti sai ngai ham chung chang na hin sai tam chule guess so si pha jung ha nei tapo bin na tong cha chan jong hin sai pi ke ko in achom dei the jong chun gang chalin pu jang in a hin sai chu ka don but nomin pu sai lenin a hin sai ho zo si chu pha ka so ke in a hin la pu jang in a hin sai a kala do num chi pi hamiti le ama a hin sai chu fuel prices ahung khan chu bi je ang kham ti le government in ana to ding a thil bol ding ho a bol theina dinga chu tax levy bol ngain hichi chu mi jalhang mi ho chu na angai jang khai ngai tin a hin la ke lang khana ke mu danin het so ke hin covid hum ki pachun mi tam ta an to na buin gam pa man emi ho jing jong gam pa man tong tam pita amun mi tam pita buin an to na boya sum la pa hi ding bang mu thei talawa ain sum vesu ya hi wanga in sung jong vesu thei talo tam pita amin a hi le hi chu hot bang din mu na chu na hi chu hot bang mi pi gen thei din mu na chu I ti le government in tax ho zo si khan sa na fuel prices a khan sa pa chu fuel prices bo a koi thei lo because it impacts several dimensions
ji chu fuel prices khan ja chu an chelo hing man ku sang khanga I do le thauman kalta chula covid ja ti le min ki chai ji ta na hichi thauman kal ji se thauman kal se again loading it impacts the every aspect of life in khudin mun ne le cha ki hol na ninglin na zo sia to kha hin ki chi a chukin ka gel dan hi ka mu dan hi ham ti le BJP government or the ruling government ni khatin sel som nga apua BJP hin sel som nga na pu chu agi ta vet ya sel som ni a happy be ta bongin kamuin azi chu mi pi again thei pe na tax levy bol bel chu mi pi ho again thei na ki pi be ti na hin na ti chu chom sa ka ga no me hin kun na question chu hu lang vision side to ki ti hin na za kha mai thei hin side to constituency adinga khang tha tam pi ki loi khom na hin hicha hin ki hon tu chana ka hin bol hi awareness program ka hin chi pi awareness campaign ka hin bol hin motor rally ka bolun face ni ka bolun pastor ho to fasting prayer ka nayun pastor ho ka ho limpiun chitale awareness seminar ho ka bolun hiti ta bang chun tu ahi kui ham implementing agency kun implement a bolding ham ti chu KAYBIE jam ta senior journalist in jonga hin sei tain to implement bolding chu na sei bang in BJP workers o mama chun they cannot work against their own party na it's a very obvious fact hin mipi ho huge we have to stand up there has to be a movement na mipi ho in voice raise panunga in various let it be social media let it be the various platforms we have Twitter Facebook YouTube na platform dam ta anyun or at least physical to ahi covid restrictions hozong ahung dang dom ta we can go on a mass rally na we can go on a mass rally and we can fight against all these things chinabol hi Keeping to price reduction na sayuba ay wanga tu changya na saybonga ki reduce na iloham are you a hypocrite na tiahi mass movement khat jong bol thehin mass release jong organize bol thehin social media campaign jong bol thehin it's also see azwa ka saybonga chu khangtha hoin khangtha se helowa gamlinam ngai lu zo sin ama responsibility chi a akila thenga ina hichom theina dinga chu one or two people, one or two, or a group of people has to start a movement. Chi bolong ay tay. For example, in KANGPOKPI district, to be specific, vision side to in tam taong ki bol hazo si mipin support hin bol ting lechun support the bol thaya hi le hichi platform apan azong hi ibi that how many zat kum ding kasi atu chana hizat kum na iloham ti azong ki pin na bol thay hin media attention la thay hin media hon jong hoi ta cover bol thay hin it's also si hi it cannot just be simply done, but it demands effort. Now, it requires our effort. We have to stand together. We have to start a movement. Kang tha hoi se hilowa mitam pi ahung khoma lungyal se khoma hichi di lo hi na Facebook se sa sai dung hilo hichi di lo hi ya mizo si ahung ki tho khoma ngai ki pa he chika chom cha ka ga sai nom he ki pa minna we have to start new henge continue please tua BJP worker ho mama in si awareness create about duty chu lo na kin ka sei pa so petrol outlet ho ai lo wa le black ngai ta ting le outlet ho ai a worker ho hin government in reduce a ball zat pa dung zu ya he pate implement a ball nam ti pa he a whole thi ham ti he ai chu ama ho na to hi in ana to pau chu agel ho wa hi le ata agel ho mong wa hi le amu ho ma chun chi aki sei dung zu ya he na ki to hinam ti chu te aga ve su thi ham ti bovin alang khana chu awareness create bolding pa chu na sei hon banga chu sa chu kui maung chun awareness bol di lo di in chu ma in to akin ka sei pen pa chu ale price ain su nim pau hi thauman su nim pau hi cheng nga hi endinga chu cheng nga a hi ai nam cheng sigi hi endinga chu cheng sigi a hi mong ai nam ago ma chu zat heading dol hi in tu a he example kaung pi a chu thau hi 94 hi 96 hi ai ding dol pa chu ti a chu patike za implement ki bol nam ti pa he agel ho ta wa a bol bot mong wa hele mo chun a bol thi ham ti bo we ki pam he jing na hile twin pu si chajang khongsai ko man chi kin ing kating implement a ki bol tan a hin la vet suina pui
we cannot hingi government to directly blame to kibol thai poi petrol pump ai lo le hitabang ho to vet swingai ti hi vet swiding out to is the government responsible to even look after the petrol pump ai lo state central government to state government in ahin sai khat to why don't they follow ichi ipiding ki vet swilo lo hidden what is the main reason ipiji hidden chi pu si cha jang khong sai na hin sai thai hit ka say basang sun tham khat panelist on aseu ga ala government aseu petrol le diesel se man kala akal sang pen hi tobacco product yes ting le crude oil yong 82% gampam makuna pen kibol ai la kilman ima ho hong kal jing se pa chu vet ting hil vet ting a ko pen ta chu pradhan mantri garib kalyan yojana noya mi pi te anchang 3 akipi chu government na cho cholowa mo sin jing ki healthcare sector langa vet ki na free COVID-19 low ikika first dose second dose 1 crore 30 or nearly 1 crore 40 140 crores tak ikap do ding ki wong expenditure ho hoiver hileo government hi chan ge mi pi dinga hi expendable tak i chan ge ya sumla pai lu na ta ti ho hi sa ma he government ke vai put di as Manipur state chu source of income kini direct tax indirect tax tam kha collection ke vai ti cha hi ya chu i chana chu BJP government chun public hoarding a hina atu nela ska PM lola ya PM kijen na pizza ka ite PM ti hojong tham sakhat chu gel angai ka ti tu teng le tu a petrol man akik nim sa dung ju ya chu outlet petrol outlet pama chu ki bol nam akibol lo chu BJP worker hojong an si mo cha hedi ko na hi wangin open a chu state government chun dan kahila na kisuniem hetaita order asuni apana chu whether it was actually implemented or not tichu public distribution system ho or department nga yong ngai ka sa lo public ho ko na chu government chun la hija nim de hetita di ahinam adi lo wa hele civil supply inspector each and every district has so okay or even to the deputy commissioner complaint can be lodged immediately. It's a retail outlet tehin dangka hija som petrola dangka som dani kimding alola diesel system da sagi kimding hi hakim sa po hija ni so sa be it's a complaint wa hala immediately remedy measures kila pai ye chung ya atam lo hin lungel dana BJP hin kilpha bollo alo wa hala BJP hin BP asu gen thei price sa hi ya chumun dang ayong election kailal na ani jo ti holangin achi gu ta na kin kavet dol chu hile whatever step has been taken by the state government under the leadership of honorable chief minister of Manipur Sri N Biren by reducing rupees 7 each petrol price and diesel price petrol is a center asang achu tamzo are reducible center chun only rupees 5 per liter है यार train at rupees 7 diesel ajong 7 petrol ajong 7 he has done a great job katino we must thank the honorable chief who really care for his people in the state tilanga ska ve dai kema vet do tilanga hasan na ito ho bipin gan the na to ho overcome bol na dinga dammo na hen nang visi na ne la sa gan the ne lo lo ho na to na hian nang ai pi hi jong le de da kisan ho jong chu ipiha Prime Minister Kisan sum dangka sang nim kipi sang tum kipi sang group kipi asum chu kimo sim thi ai pon source of income chu hila la khom dam ilo de ham ti pa central government chung gera ta gera a benefit chung I thu wei
central government in hoita gela thil hi phata bol to hi ti cho hin chule petrol pump ho district block chule ai ho adis na thing halang di tauti petrol pump to government in central government le state government hi na dung zuya zo lo mai le we can lodge a complaint to even DC chan gai complaint bol thai ti chu hi public ho ko ma spokesperson BJP Manipur Pradesh in hin sai chi na su milau de ti chu kain sai hin tin ale ki paw min twin pu SEIKHOLEN LUPHO activist sorry advocate command sing kating inzo apu AJANG KHONGSAI na hin sai cho COVID-19 pandemic zin imayo si hung boitan hiji chun COVID thing pen inga ki sai la COVID-19 vaccine jong free ki kap an chang jong free ki home cho zo si huya hung kila ham ji cho hin na ahile aman ahin sai bang chun hi cha thil ki zo ho tax ki khom ho ko na hi backup ki bola kipidani na hung min na si ai ipilunggel na niya silang guys in rena it is not free na it is collected from the people public ako na kila la ki home ta bang khani om ki na chala ipi na sai nom ki pau min so ka sai nom chu hi ale government chu continuation hin congress in tu jong le BJP in tu jong le any party in tu jong le tax chu levies tho tho hin. But this present government, both central and state, excess tax collection project say to him na chichu hin COVID-19 pandemic in vaccine ke ka amin ipi khane apply chu gel the hin a hi wangin chi a collection power excess hi ka say no min chule to as a stay in BJP spokesperson na say chule stay in center sang ha khi join ti ho yang to ka se hin figure la mu the ya wang to hin ti cho di in ai jwa ka se nom chu la zo wa bon UPS China to NDN asa pa chi sumpa hi central government asa hi state in tax ke kana hi chi bon pa hi api lo hi that's free hand state in ani to fiction ka ho hi chi a to state in ha kya ki the na lai hin le center chu ha ki thelo na lampi khat pi ham ta ka sei bang chun na chi ta bang khat bon ripi na hi ji chun chi chu khat da hin chule tax excess collection a bol ji wai topic ko product adang dang ho tu ni chi topic hi lo ya to ka sei lo in tam pi wa o ki sala amma sa in compare le excess tho tho hin chi chun tu ne ka sei na chu ka sei nom chi nam ti ale tax collection a bol na wa hi government se italawa 17.29 lakhs crore tax collection hi BJP de na kila tabang ta so government account audit bolong le kimulo na I am based on Hindu newspaper chichu hin ki chan ge ha ki chemo hin number 1 number 2 tax hi ipijai ta chukan se ham gatial excess collection hi je achu agin ji achu ti long last ipon de ka ipijam tal ni li ham ba hi ta hin thaman hi bena in na hal in khona le chun diesel hi paisa somni la ko kalbeta so na petrol paisa som thum kalbeta so makhayan phago ta so e hon makhai tiule paisa khadi tiule ji hi thom da na ge hin ai wanga in terms of liter crore billion na hung ki zo hin chahe chan yam kana chun chi a chu to ban ni li ham ma bon ta paisa ja na kalbe ala chun it will not last long number 1 number 2 tax collection hi accessible with accessible na ba hin BJP te amho party te hin a tax board an access hi wallet public akiba ga ti ne chi hin public koi ma government tax collection bolo poi bol zo kiwe hi wa access hi wallet ti ko pa bon kan ta lang hin I am not a spokesperson of Congress or any political party I am expressing my views as per the scenario na and statistic kan say hin chi to tax home law tax ne law government koi ma chaum poi party koi ma chaum poi hin tax collection pa hi access na collection ki bol wal ji in public hi ai ka din government khat hi na chu en changa ki api win ju nge aphai ai khat nai a hin chi hi
public api pau hi UPA government hanga pass na bola en chang me hom cha pa cha chu cha expenditure pa tiam tian government in to jo ka 86% chuntu ne ucho ai ba chu petrol gala na ding diesel gala na ding thawa expenditure is an expendable ham ta le 17% to expendable so then the remaining 17 then 40% 50% ta nge chi chi cho chi ya excess hi balta ti thu hin chi hi tax to every government is collected fix a bola levis tax a bola excess hi wale ti pa bo aso e ma focus la ka sei thu Adin na tax to government in a lot in a law mahin hin la to a ruling party in excess a la hi chi so hin I like to in golhang JANGHAOLUN HAOKIP command seeking in cutting in Japu she Zhang KHONGSAI in Seba so COVID-19 pandemic sunga free vaccine health card chule adang dang til tam ta ki bol ho hi free a ki mu hi poi hi tabang hoi hui la ko na hung kon ham ti chu in Japu si Zhang KHONGSAI na hin sei to kama as a youth activist kan hin na ichila hi ipi command na pi no ma cham chan jong hin sei pi bo ki pa min na hilai chun vaccination ahin ahilo le essential commodities of free agi pi tam bita asain ahin la in the reality na so si free pon we are giving ourselves ehon matai ki pi dawa eho pi ho cha bona mangkit lawa tham khat mo ni ki koi wa bana aval se ho pi hin na it's a free keep mindset mangjong hi divergent politics mai hin divergent politics ka se chun tham khat ka sai benomin BJP a master of divergent politics kana tin masangin article ka kana sut na in ibida ka sai ham mitile tua gamsunga unemployment tampita o mahi lo le isu tampita chum ho hi CAA cover sa un abanta le hi lo le farmers protest ho cover sa un na til cha chum he cover sa un to hi ikhat Supreme Court na retired judge khani na sei chi ham tile PM care fund idongun na hoya chi am ki ha poiti mi hon government service bol hon sum tam ta ton hoya chi am ki ha poiti na we don't know as ki chizing hin ai la pu zang in hin sei chi ham tile ama ki chozo si hi mi ma mai na man cha hi tin ahin la ga he thei kha chu few to how to I say le UPA khanga chu excise kilahi government in alahi chengko bo hin ahin la NDA government in 2014 ham khana ahin la pan hi 32 rupees in 9 rupees le 32 rupees ka azam chu aki hi het thei ta gi hi azam chu mi pin jong het loading a point one it's chu on the name of providing for people on the name of welfare for people now the BJP is doing everything that they can to manipulate the minds of the people so that they can have personal gains kati no min na it's like a chom khan in saying Tipam hazing ai le achai ni keni pu KB CHONGLOI senior journalist KANGPOKPI nangin izoi ki ho now jong bon se ke na hin jata in na hin muso ke ta in achai na pena public home pi additional ho thing ha jeng Kuki cha te ko ma ipi sainom na neyam tulchule tu nai ke ho hi thau i ti wi petrol diesel hi chong hi mi pi hon na head diu ti so avela ka hin sai hi tin achai ni ke na ipi tu ha nan nei no ma mipi ho hi very important so hilang hin izat ki se hilang ipi government in ipi in podo hilang bolzong le mipi in rights get taka si waso imacha government ng anato lo hin thedi lo di ai su tuang si pen ta su phau man hung kum tha pa hi I chan gi holding ham ai ro I chan gi chi ding ham ti wi in to a so a holding le a lo ding pa hi implement bol dan pa chan hen ding hi chi implement hong ki bol a lo hin thei ding a so mi pi hin nangma na chi a so government in thau man hi za na kum ding a hi apun la ai tai ti chu government order yong namu so ke diu hi in tele newspaper zo si le dang public he sa na thei o min he sa gam hitan chi ho zo si he zo nung sang wa yong I naw mun sa ai chi hi ki bol lam ki bolam ki I po do thelo wa ai le government chun
implementing agency ta ai lo ala adang dang outlet ho hin adei de yana to tho di in zia chu a tho ding le a tho lo ding pa mi pi ku na yo ma hin government ku se pon abana ga se bi no phat ya BJP spokesperson uzangin se pa chu hingi ji khate ke za public in het ding wang so kurta khat hi ai su pham ta le ai ne ding bang ta ki bol wa hele even DC ko mayong complain bol the hi isa su bol win action kila am kila lo ham tiong so anu izuina lai ti hin tena atsai ne hi in BJP ruling government hi in Congress hi in political party any political party public ho rights ai lo ale action bo di dol sunga he political game ti chi ma khanin khat attackable na ding wa ale khanin advantage la na ding ti pa hi public chan bo le right so sunga in imsa bol dautin phatike tan hi ding dola public hi amu ding an akise ho paten bol hitin public wang hi ki political game ho le political rivalry kina ana ki bo na kam kitet na lungkim nei ho akuna public yan thei ding wang hi sa lo ding wang so pai ti su ga se nom he ki pam thai zingin government in rule is at sim helang ep bozong le mi pi hon i writing head ba i right hi imply bo tong le change si hum thai he ji chu hin ki pam le jing chu le ruling party ko mang ga se no mo chu hi chi thau man se element thil khat hi chi a change khat reduction khat hum teng le chi zom pi ding a hi thai chana zui pi ding ti hi ga se de ji chu thil khat changes hum teng le ki pa na hi asot zo ji pon tu to ruling party cha tu chunga mi pi lung ling lao hi ji chun a reduction of fuel price chu ai ho petrol diesel thauman hum kum hi I ki san ngai nim tham nim lo de ham ti chung sa him ki ho him ki pam hai sing to me I guess li ho zong in spite of the busy schedule right ho thai ji in the chung se va impact tv cookie channel thal hangin ki pa thu ka hin phong in a he hi chu ni program vet na wai phat chom pi na impact tv cookie channel official website a comment le feedback ni hin pi thai ho hi na comment no le feedback o kana vetwa kana nga jing diu hi dunia ding hi chan hin kain chai muntina vezo sin abon chawin mangpha